sazoyenza iconductor futhi sesisekhezi manje kwabulala umunye undoda amakhiwa bachaya umunye undoda kwalwiwa lapho kodwa thina salahlekelwa ngumuntu wani kwabhonjwa FC ama-refugee maningi lawa maningi kakhulu FC elusaka lapho ethiwa FC indawo yangikhona ebeligceke. At 8:30 on the morning of Thursday, 19th October 1978, the Rhodesian Air Force mounted a short, sharp and effective bombing attack on Joshua Nkomo's Zimbabwe People's Republican Army Operations Headquarters, known as FC Camp, situated at Westlands Farm, some 15 kilometers north of Lusaka in Zambia. It has been reported from Lusaka that hundreds of terrorists were killed and hundreds more wounded. There were no Rhodesian casualties from this raid, and all aircraft returned safely. Kwabuyisignal kwathiwa abafanele ukuthi laba bayo revenge kube kulondoda uthiwa kube kulo minister wethu othiwa nguSipha Simsipha undoda lwana ube nguwe wona ngani uvele ezishabani lapha endawini zabo sishabani la saba sithathu ebusuku kwathiwa sesihamba efront sesifika lisisi kusisa ngithe angidlanga lesithwala ungasoze udle ngendlela abantu bebulawa ngayo so kuwe kungayenzi ngabe FC iphuvu phela ibe iphonga kubaleka nje icover yaziwa ama helicopter ngiyabona ebebuya phansi so echaya ngamaphiko indegezi kuyasichaya ngamaphiko nokho phonga kubuya abantu bebaningi ungani kuyahlala kuchaya kubulala lapha nabantu befile kakhulu ngayehlule ukuthi ngidle isishwala mina then ukuthe ama2 kwaba kubindeke futhi asaba alert kakhulu kodwa kwathola ukuthi indega zeZambia sibeze undoda lwana wabuya wakhala inyembezi sibili esi-address wathela uSipha Simsipha wathi madoda kuyafiwa lifanele ukuthi liyo revenge emagojini uSmith uqede abantu uSmith wasibamba ngeziwezo wakhuluma njalo ukhala kusasa kwangikhona saba sithathu asikuthiwa siyahamba esinyunyu kula sisiyadinga amanyaka makhombothi bebenjani bechayiwe ngamakhiwa sisi assault kodwa sabathola abanye bakhona sathola lomunye othiwa nguDingi behambela empini empande la efile sibathatha sibangcwaba emagojini amagoji akhona izintaba lapho uyathola kuhamba egodini kulamanzi sibathatha sibangcwaba then sahamba saya esinyunyu esinyunyu lapha safika thina sahlala sathola abanye kodwa lapho kube kungabhonjwanga sithe sesisuka laphana sahamba kwenye indawo leyana safika sahlala emagojini sahlala kakhulu sipatrola khonapha ezintabeni zemagojini lapho sipatrola mina ngibe ngulasikoporo ulasikoporo esekusection ye-regular kumbe esigandanga ubamba i-LMG sipatrola angiyabona sahlala almost lapha azikwananga 3 weeks
kwaba kuthiwa saba sibuya sithathwa izimota manje siyachapha manje ekazungula sachaphela ekazungula le ubona njalo sachapha sisiya ngaphi eBanda sicrossa ku kuthiwa yini iGemelian iWange game reserve sisiya ePandamateng uyayibona iPandamateng ibe iborder phela ihlanganisa uBotswana leZimbabwe abaningi abayazi safika ePandamatenga sikhamba ngenyawo amanzi lapha nokube kungala kodwa kube kusekuyi wena September October 98 78 yes saze sayofika ngaphi wena ngani sathatha 3 days sayofika ngaphi ePandamatenga safika sahlala almost 2 days ePandamatenga manje i-distance yosuka ePandamatenga Francetown kube inzima kube kachana kakhulu awusoze ubambe indawo evela kuBulawayo useBhayibridge phela kunzima ama commanders sebezama ukuthi bayithini basisuse laphana sisiya ngaphi basipush bazama ukuzama i-transport ingani isiphushe ngoba yena usirius lo ubengavunyelwa phela ukuthi yena ubefana ukuthi phela uyasponsor kuphela ukuthi amasotsha lokhu isincedisa ngezinye izinto ubevunyelwa ukuthi gcina ama-refugees edlula kuphela kwathiwa no madoda kungcono sife sisenzani sihamba sithi manje siqonda eFrancetown saze sayafika ethiwa iKalahari Desert uyayibona iKalahari Desert kuthi ukuthi laphana sahlala sibe sile umdala izaphu ibesinikile imali ngibona ngani 150 kumbe $250 ngoba sibe sitsheliwe sibili ukuthi lingahlukumezi njani abadala i-strategy sizaphu ngahlukumeza abadala kumbe urepe kumbe ubulala umuntu engalamacala lizwe liza silithathwa uzafesana lamacala akho so sahlala lapha almost 2 weeks ngiyabona 2 weeks ngibona ngani so 2 weeks sibe sinikwa amatende ngoba iKalahari lama skintronit ilama skito anje ngempukani kulama qhophoza wangayenziyo lapha ngiyabona baze bayenzani kwazobuya saba sihlala khonapho almost nearly 2 weeks isikhafu sibe singani siyashota futhi saba sibona ukuthi lapha iKalahari Desert yayenza kungcono sichove futhi singani siyaphambili ngoba ngani sidingane singathola sometimes inyamazana ukuthi singasinceda kodwa sachova sayaphambili ngicabanga ukuthi safika sabulala impofu ngemunye mina esahamba singu5 siyazingela sachaya impofu the days chaya impofu khonapho sithwala sisiya ngapha headquarters siyenziya round defense all round defense kulapho kwabuya sibe laphana sibe si100 ngathi ubona ngani sibe si150 amaplatoon angu3 sazothumezelwa uMagras yabona amarori lawa avaliwe sangena phakathi ngama7 sichova ukuthi sihambe simile ukuthi sikwane uthi sikwande munye ngisimiso
umunye la sitshovu uthi sikwane sagada ngama-7 saze sayehla ngama-7 kusasa. Kodwa sithe siphakathi laphana angazi ukuthi undoda umnye sengikhohliwe ibizo lakho kumbe wachayelela umbhobho angithi uyaba umisi umbhobho ekhokhile ngiyabona wathi ucomrade waqhume umunye ngemistake le sazoyehla eBotswana kodwa singaphambili kwePlum Tree Plum Tree ngentshonalanga kwePlum Tree ekuseni satshona khonapho ngoba sibe sihambe ebusuku phela umumo sibe singawazi asile ukuthi siyakwazi sibe sikhangela umumo uhamba njani ebusuku saba sichapha iPlum Tree sayichayela etown sayichayela ku-south so saba sichaphu ithar eqonda iPlum Tree sichapha isiporo sisiya ngaphi sisiya koBhango uyayibona iBhango sazolala phakathi uthe sazofika koBhango sithe singakafika eBhango saba le conduct amakhiwa sebeseyidobhile angithi uyabona ukuthi abantu uma bevele training baba bebukhali phela lokho angithi siyabasitshela ukuthi owakho ngobulalayo okhiwa kawenzeni awubulali very idle ungabulawa you are very very idle. Mina ngifunda kakhulu kodwa isikhiwa ngasifundela laphi empini ngabe sifundele empini ngoba ngibengcono ngoba mina ngibe ngifundele kube kuwa labanye abangafundanga sibe sithathwa abangafundanga abafundileyo kule blackboard lokhwana ngamaboard sifundiso bebhala then abangafundanga bazabona ngepractical siyathathwa abanye abantu kuthiwa much into ezisiyenzayo babona ngepractical esizenzayo kodwa basuke sebeyazi ukuthi isikhiwa sikhulunywa njani so sazoba le conduct ngaphi sisingena kuBhango. So this is your first contact. Tell us ukuthi kuhamba njani lapha first time usempini lapha what happens? Sasolitha amakhiwa. Ngubani waqala ukuwabona amakhiwa la? Ungasitshela ukuthi how do you see that wabona njani lapha sekuyilahla la? You approach uyabona empini umuntu ohlala egangeni uyazwa ungazi umuntu ngale ungani useduzane lesi lapho elitheni khona ngegwayi imithi seliyaluka kakhulu ungabona amajuba ngingabona amajuba avela ngale baleka phela kade amajuba lawa aphokudlula lingabona umkuwe kwe awukhalimara hayi awukhalimara you can approach the enemy by what? By fire. Unga-approacha ubone ukuthi akumanga kuhle uchaya umbhobho uzwe ukuthi akula return fire. Kodwa lapho azange siwabone bona yibo abasenzani walibona abasibonayo abaqala ukwenzani sibe sibaningi phela asababalekisa abakhiwa ngoba sibe siba njani sibaningi yikuthi nje azange si-assault ngoba sibe sise routine uyabona sibe sise routine kube kungama 3 kungama 3 azange sibone ukuthi abafileyo thina azange silahlekelwe. So saba withdraw isalathi sa withdraw vele kube sekuchonile sabuya sazolala iBhango umngcwele nguSimuke uSimuke uyawona uSimuke umfula lwana
uSimuko ngowa waquma iPlumtree lekhesi. Yeah. So sabuya sazolala eSimukwe kodwa ngangale kweSimukwe. Savuka kusasa kwangikhona azange sibone lutho. Sazoyenza iconductor futhi. Sesisekhezi manje. Kwabulala umnyundoda. Amakhiwa bachaya umnyundoda. Kwalwiwa lapho kodwa thina salahlekelwa ngumuntu wani. Ngiyamcabanga ukuthi wathomba. Hayi, ngiyamkhohlwa undoda lo wani. Kodwa ingaso mistakes. Samngcwaba laphana undoda lo wani ngiyakwazi ukuthi samngcwaba ngaphi. Ngoba sithe khonapho esamngcwaba khona kulapho iganga lakhona safihla ama-bed spray ama-bed kungama lokho kuma-bed slip lawa. Kuyini lokho impopo? Hayi lokho kulala lokho. Okay. Lokumatende kungamatende lokho ukuthi ungafika isoja lokulala lokhwana. I-sleeping bed. Yeah. Sleeping bed angithi kule sleeping bed ezilamazipho. Yeah. Ngiyafika laphana ngiyazizipela ngaphi phakathi. Ma kula mosquito laphana siyafakani ukuyitende lokhwana. Akunzima kakhulu lokhwana kuyinto kulapho engakufihla khona lakathi angazanga ngini ukuthathe. So saqalisa uku-operator ekhesi. So umphini lihlala la engaphi? Umphini wabuya lapha njenge-regional command. Ngoba nguye ubenika ama-orders othi abanye baya ngaphi enika ama-reinforcement. Uyabona? Ungizwisise khonapho. Yeah. Umphini ngu-regional commander nguye ofanele ukuthi anika amani. Singalahlekelwa singalahlekelwa thina kuya-reinforce amanye ama-guerrillas. Yeah. Lokuthi madoda liya withdraw lina vele liya ngaphi. Ngoba laphana ekhezi kwakuvele kulamanye ama-guerrilla bedlala nge-guerrilla warfare. I-guerrilla warfare ihamba qale i-guerrilla lihamba liyi-1 phela. Yeah. Bazobuya behamba bengu 2 3. Bazobuya behamba bengu 4 5. So thina sibe sihamba siyi-section. Kungathiwa kanti angithi uyabona emakhaya lapha. Emakhaya kulama villages. Yeah. Le village Mtangamchina. Yeah. Le sikumtangamchina village. Leyana i-village what? I-village 19 lapho lefike khona lapho kule box store yami. Yeah. I-village 19. Kuzokuba le village Madziwe lidlule khona ngithi. Platoon commando yahamba lenye section. I-section iyaba ile 9 amasoja. Section lenye yaba ile 9 amasoja kuzokuba le reinforcement kungaba iplatoon lawa ilama 32 to 35 including usayijeni lo platoon commander. Uyabona? Lo labanye khona njalo. Kodwa abafiki 40, asifiki 40. So kuyathiwa i-section 1 section iyaba isemtangamchina village, 2 section iyaba ise-19, 3 section iyaba isemadziwe. Yeah. So operator njalo. Kuzaba kuba lokuthi kufanele ukuthi sihlangane. Kumbe kungakapheli 2 weeks kumbe 1 week. Yeah. Ibizwa ukuthi sifanele ukuthi siyohlangana ku-GP gathering point. Sesitshelana sesinikwa ama-orders ngama-commanders. Ama-commanders anikwa ama-orders anikwa uplatoon commander. Uyabe khona njengenoksi layo ube kwinyi ubehamba kuplatoon la. Kodwa company what?
command. Umphini uyanika ama-commanders yakhe ama-orders. Yeah. Ama-commanders akhe baba benika umphini ama-report. Yakubona. Yena unokusalizanga limbona. Siyamdinga singamthola saxoxa la. Kuyachisa emoyeni yethu kwengani wami solo semoyeni ngithi kuyachisa singethe emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngithi kuyachisa emoyeni kwengani wami solo semoyeni ngithi kuyachisa singethe emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngithi kuyachisa emoyeni kwengani wami